Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. El-hadith el-thamin aşar 18. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Çındığında Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. İmamdan aldın başın kötürgön kişini Allah Taala başın eşektin başına aylandırıp koyusundan, je anın sürötün eşektin sürötünde kılıp koyusundan korkboybu. Bukhari Muslim. Düşündürümü. Cemaat namazının biz köngül bura turgan, jana үйrөнө turgan özünün ereceleri, jana tartipleri var. Mına ошол erecelerden biri bul cemaat namazında толук түрдө imamga erçip namaz oku. Бұл hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamga erçibey andan ozunup aldığa ötüp ketүүдөн каттуу eskертти. Kim başın rüküde imamdan aldın kötörse, Allah Taala anın başını eşektin başına aylantıp koyusundan korkuttu. Silerden biringer başın imamdan aldın kötörse, Allah Taala anın başın eşektin başına aylantıp koyusundan, je anın sürötün eşektin sürötünde kılıp koyusundan korkpoybu dep aytты. Бұл hadiste kаттуу kaytarуу бар. Eşek bir tömön sanalgan balit, mаңроо bir ayvan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem uşul işti jasagandardı akıllı tömön düşünügü jok, akmak dep ispattagандай. Hadisin sırtkı manisinden düşüne turgan bolsok, çındığında Allah Taala cemaat namazda imamdan aldın ozunup başın kötürgön adamdın başın eşektin başına je eşek süröt kılıp koyot çınıgı süröttü. Бұл hadis imamdan aldın namazda ozunup ötü jana başın kötörүүдөн kаттуу kaytardı. Jana бұл işti aram ekendigin dalil dedi. Surotууlat kebir adamlar imamdan ozup ketişet. Anın sürötün kelbetin Allah Taala eşektin sürötünde kılbay jatat go, je başın eşektin başınday aylandırбай жатат го деген суроо болбой койбосо керек. Мунун жооbu Allah Taala bir nerse менен коркутуусу анын болуусун же болбосун келтирип чыгарбайт. Балким дүйнөдө болот, же кабырда болот, же акыретте болот деп алымдар өз пикирлерин билдиришкен. Кебир алымдар болсо imamdan kişiler ozup ketүүsü je aldın başın kötörүүsü ошол адамдын акылы төмөн, эсипас түшүнүгү жок адам экенине далалат кылат деп айтышат. Анткени эшек башка айвандардан түшүнүгү төмөн, келесоо жана маңроо айван болгондугу үчүн. Hadisten алына турган пайдалар биринчиси, алымдар имамдан намазда озунуп өтүп кетүү арам экени тууралуу бир пикирге келишкен, мындайча айтканда ижма кылышкан. Бир пикирге келишкен. Ekinci bir paydası adamlardan imamdan ozup ketүүлөрү alardın namazdan tez çıkıp ketүүлөрүнө dalalat kılat. Mından çıktı namazdan çıkıp ketүүnü kalap jatышат. Özü kalabasa da birok bul hareketi buga dalalat kılat. Jana kişi ming şaşkаны menen namazda imamdan ozup al bari bir imamdan aldın salam bere albayt, salam berip çıkıp kete albayt. Üçüncü bir paydası kim ataylap imamdan aldın sajda kılıp alsa, je rükû kılıp alsa al çonkun ökör bolot. Jumhur alımlarga көрө, көпчүлүк алымдарга көрө, Maliki, Şafi, Hanafi mazhabındагы алымдардын пикирине көрө, намазы дурус боло берет. Киши атайлап же адашып озуп кетсе да, имамдан алдын анын намазы дурус боло берет деп айтышкан мына ушул mazhabтагы алымдар. Бир гана Hanbali mazhabына көрө, ким намазда атайлап имамдан алдын сажда кылып жиберсе, же rükû кылып жиберсе, анын намазы жок деп айтышкан. Төртүнчү пайдасы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine rayındılığı antikeni ümmetine ökümdördü. Antikeni ümmetine ökümdördü. Bayanda berip jatat. Eğer oşol ökümgö karşı teskeri iş jasasa, kayсы bir insan ağa kanday jaza bolusunu da bayandadı. Kişi oşol işlerden tıyılısı üçün. Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.